Buri ibigo nderabuzima ntabwo bigira ubushobozi bukomeye, bigira amafaranga atari menshi cyane, nabyo kuyabona ni ukuzegeranya inyemezabwishyu bakazishyuza ugasanga biratinda. Leta rero yaricaye, inzego zose tubihuriraho, yaba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, yaba ikigo gishinzwe ubwiteganyirize ndetse kinadukurikiranira iby'ubwisungane mu kwivuza RSSB, bavuga ariko ko tuba tuzi y'ubundi ivuriro rizishyurwa nyuma y'amezi runaka kuki batayahabwa mbere. Twatindaga kwishyurwa ugasanga amafaranga aje bitinze. Ikibazo cya mituweli cyabonewe umuti, mituweli yongerewe agaciro, imiti mutafatiraga kuri mituweli ubu mugiye kujya mutangira kuyifatira kuri mituweli. Ni nyuma y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Iyi nama yari iyobowe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabe mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye ko agaciro ka mituweli kakongerwa kubera ko ngo hari ikibazo amaze iminsi yumva ku baturage kandi gishobora kuba giteje impungenge ku baturage. Bavuga yuko imiti imwe n'imwe batajya bayifatira kuri mituweli ahubwo bajya kuyifata hanze bitewe n'uko icyo kigo nderabuzima iyo miti ntayihari nayo bafite, bigatuma rero abaturage barembera mu rugo kandi baje no kwivuza, ugasanga baje nko kwivuza malariya bamusanzemo amemfegisiyo, mbese bamukubita ibinini bya malariya bahita bamwandikira agapapuro ngo najye kugura kuri farumasi kubera ko iryo vuriro iyo miti ntayihari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasabye abashinzwe ibijyanye n'ubuzima ko iki kibazo bagikemura kikava mu nzira kugira ngo buri muturage wese yisangemo kandi imiti bajye bayifatira kuri mituweli. Dr Sanzimana Sabe yasabye cyangwa yavuze yuko agiye gutanga amafaranga menshi cyane ndetse ku bigo nderabuzima amafaranga bakazajya bayahabwa mbere ndetse bakagura imiti bakarunda stock ndetse ibigo nderabuzima bikajya bitanga raporo yuko amafaranga yashije. Bivuze ngo amafaranga natangwa mbere azajya agira ute, azajya agenda agurwe imiti, bivuze ngo amavuriro nazajya yishyurwa mbere bizajya biba ari byiza. Sanzimana Sabe rero yemeje ko aya mafaranga agiye kuzajya atangwa agaherezwa abaganga bakagura imiti kugira ngo atazagira umuntu n'umwe ubura umuti ngo yagiye kugura umuti kuri farumasi. Bivuze ngo ubwo raporo izajya itangwa bazajya batanga bavuga ati amafaranga mwaduhaye yarashije, mwakoresheje mwabona uburyo imiti twayiguze gutyo. Bityo rero bamwe mu baganga bavuga yuko ibi ngibi bigiye kuzajya bituma banahemberwa ku gihe n'agashara bakabonera ku gihe. Iyi ni inkuru nziza ku baganga bose, abafarumasi. Bivuze ngo agafaranga kabo kagiye kuzajya kaza mbere, nimba amafaranga agiye kuzajya aza mbere bakayakoresha bagatanga raporo y'ibyo bakoresheje. Bivuze ngo abaganga, iyi ni inkuru nziza cyane, bagiye kujya bahembwa kare, bahembwa gatubutse kandi bagafatire ku gihe. Perezida Paul Kagame yongera kuvuga ku kibazo cy'ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Mituweli de sante abaturage bamaze igihe kinini cyane barekarama bavuga yuko ngo amafaranga ya mituweli yurijwe, ibyiciro byahindaguritse. Perezida Paul Kagame avuga yuko ibyo ngibyo atabishaka mu baturage be, byo kwirirwa bavuga yuko amafaranga nako ibijyanye n'ibyiciro ngo byahindaguritse. Umuntu ari mu cyiciro cya mbere ngo ahise ajyanwa mu cyiciro cya kane agiye kuzajya yishyura 2020. Perezida w'u Rwanda byabihakanye yivuye inyuma, avuga yuko ahubwo umuntu wahinduye ibyo byiciro ari hehe ngo amubone amubaze impamvu yashingiye kuki ahindura ibyiciro gutyo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame avuga yuko iyi system igomba gusubira uko yari imeze. Niba umuturage yarishyuraga 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, nta mpamvu yishyura 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nimba yishyuraga 4 yishyura 4,000, niba yishyuraga 5 yishyure 5. Bityo rero guhindura ibyiciro ni system mushaka guhindura kandi mukayihindura mu buryo ntazi, mutarabimbwiye, mutarajana ngo twicare ikibazo tukinonoshereho. Abashinzwe ibijyanye na mituweli bavuze yuko ibingibi bari kubikoraho, ibyiciro bari kubisubiza uko byari bimeze. Bavuga yuko ariko ikibazo cya mituweli amafaranga yuriye. Perezida w'u Rwanda avuga yuko rero amafaranga atagomba kurira, system bayisubiza uko yari imeze. Kandi ikindi mituweli igomba kujyaho nkunganire ya leta kugira ngo imiti iturira. Bivuze ngo leta igomba kujya itanga amafaranga makenya ku miti kugira ngo imiti isohoke ndetse itiyongereye igiciro kiguma kuri cya kindi. Ibyo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabivugiye mu byemezo by'inama y'abaminisitiri yabereye kuri Village Urugwiro ku biro bya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame.
avuga yuko buri muturage wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we. Nimba mugenzi wawe arwaye, nyaboneka mucumbagize umujyane kwa muganga, aho kugira ngo umuntu arembere mu rugo ngo nta mituweli afite. Musindagize umujyane kwa muganga, nibanga kumuvura iki kibazo kizagera kuri perezida, ngira ngo azakikemurira. Wanze kumuvura bazabonana. Bino perezida w'u Rwanda Paul Kagame yanabivuze yanarakaye ubwo umugore yapfuye wo mu karere ka Karongi apfa afite n'umwana mu nda. Ibi perezida w'u Rwanda Paul Kagame byaramubabaje, abaza meya w'akarere avuga yuko nawe atabizi. Perezida ararakara cyane, asaba meya nimba akazi akora atagashoboye yakweguzwa akajyaho abandi. Nimba umuntu ashobora gupfa nabimenye mu karere ayoboye kandi agapfa ndetse ari kwa muganga, abaganga banza no kumuvura ngo nuko mituweli idakosoye. Mituweli yarayitanze ngo nuko idakosoye. Ibi perezida w'u Rwanda Paul Kagame byaramubabaje. Niyo mpamvu rero yavuze ko ikibazo cya mituweli kigomba kujya mu buryo, kigakorwa kandi kikanonosorwa. Abaturage mwese muri kumva aya makuru, mwumve yuko perezida w'u Rwanda Paul Kagame abakunda kandi kenshi aba yifuza iterambere ryanyu, ntabwo abashaka ko murwarira mu rugo. Umuturage ahore ku isonga, kandi mujye mumenye ko umuturage ari uwa leta. Iyo umuturage apfuye, igihugu kiba gihombye. Imisoro yatangaga, umuganda yakoraga, bivuze ngo urumva yuko igihugu kiba gihombye. Bityo rero umunyarwanda cyangwa wowe ubwawe uri umuturage wa leta kandi ugomba gukora ugendeye ku mabwiriza. Amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Perezida w'u Rwanda rero yasabye Minisitiri Minisitiri w'ubuzima Nsanzimana Sabe gukora kino kibazo akagikura mu nzira. Nsanzimana Sabe rero we ibijyanye n'ubuvuzi, kujya atangira amafaranga ku gihe y'imiti, we yabyemeje yuko bigiye kujya bikorwa umunsi ku munsi. Aya makuru rero turayakesha itangazamakuru rikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, RBA. Ni ikigo gishinzwe itangazamakuru, ni radiyo y'igihugu RBA niyo dukesha iyi nkuru yanditse ndetse ikayinonosora, ikayishyiraho n'umukono, ikemezwa ko isohoka. Ngayo nguko rero, reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka.